That's not funny. Bu yapılan planının o başlandı. Şimdi mesela давай принципы. Шестой класс уроки подняться. Я нормально. Вот как классная шутка. Исполнение себе нравится. Старые камеры. Или действительно. Честно, как классный. Я бегала. Нет, да, помимо классных магазинов. Тоже я там не могу себе, я там не знаю. Не первое. Вот, Дякую. Вітаю. На сьогодні свет самплав и обучился. Биrbirimize kollarını kopuza karabalında olacak. Kaliyeyi yoksa kılar. Gözden buradayken takıma koparak oluyor. Çiftlik ortada rüzgâr çimdiğine koca kaliyeyi yoksa koşet almaz. Bunun sonunda katılmanın zorunda gidiyor. Şunay halka çağırıyorlar erken. Altında fiyatı kesin satına var. Kırklar halka kesin satına. Altında.
Demais, né, era coisa. Если первое задание непонятно, попробуй переходить. Потом в первый раз. Agora, terminando a guerra da Colômbia, já era de já era do jeito, claro, que os vendedores estavam guerra de
Mm. Mm.
Tem больше решения действия будет писать, тем лучше. Это, ребята, там можно посмотреть, что но у кого на первый и у кого или с рождением, тот больше баллов получит. Всего самого. Кто? Не знаю, человека. No, 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 no. What's the difference? It's called different colors. Like, yeah, one thing, you can have It's probably something. Jose, ¿estás en el show? ¿Qué
I was working. What's the next thing? Potete rispondere? What is the next one? Molto bene, come fa? Ma se non oggi. Molto bene, come fa? Itu saya lihat sebenarnya melakukan yang ini. Kamu lihat. Berarti kan kalau masih У вас если время есть, не спешите.
Perfetto. Perfetto. Poi, voleva la persona, dovrei considerare per la persona. Oh, ma noi, non ci immagino una cosa, mi sembra un po' così. Mishайте, мешайте. Прямо эфир. Я тебе замечание даю.
Bilmiyorum. Babalarım şimdi sabırlı. Şimdi yapamakas verin herhalde. Kapatılıp şaka. Güzel. Güzel. Bak. Bakalım şimdi yapalım. Aynı şey yapalım. İnşallah sizden olma bir defa var ya. Ama kötü çünkü. Kötü bir yok mesela lazım. Yine ne yok.
Isso. Mhm. Natürlich. Das dann, ja, natürlich. Irgendwie, ja. Mhm. Aber wo man den lernt, ja, das kann man, ja, von, heute schon. Wir sind in diesem, auch wenn man, ja, wir brauchen das. Hat, so, doch. Mhm. Ja, doch, gerade, für seine Zähne macht sie doch schnell. Ja.
Second.